ukujabulisa Amen. Ngibonge kakhulu ukuba ngaphakathi kwena. Ngibonge kakhulu ukuba ngaphakathi kuSheve. Bantwana bakaNkulunkulu, sela ngizochazela ngoSheve. Amen. uShembe mina ngisithunywa ngaphasi kwegama likaLikhanyana. Amen. Ziningi izinto ezenzakala ngegama likaShembe, ngaze ngathathwa ngayisa eVikopisi kuthiwa ngiyahlala. Ngithe ngifike eVikopisi ngakhishwa kwafika kwasayina uShembe wangitshela ukuthi mangabe ngiphuma lapha mangenze njani ukuze ngikwazi ukubuyela ngiqhubeke nokusebenza. Amen. Kodwa ngathi ngifika ngathola kukhona udingo lenkosazana. Wathi mangilinze thini kuze kufike unyazi lezulu, nguye umnikazi okuzofika kuthi maseka khona yena ngizoba selokhu bekathe ngikuyenza. Ngizocela kubafundisi basekuphakameni ukuthi bangihlanganise naye ukuze ngishiye lokhu konke bebasekubonela. Amen. Lokho kusho ukuthi kuyoba ngubufakazi bukaShembe ngoba kufanele lokho kusho ukuthi kuyoba ngubufakazi bukaShembe ngoba kufanele kufakaze uLikhanyana konke kuthiwa uLikhanyana ukubhale ngendlela ye-right, ayisiyo indlela ecabanisayo ngoba laba bebabhalela uShembe kusukela ekuqaleni bakuyenza kube kungabhaleki ngendlela njengoba ubona ibandla lasekuphakameni abantu bangakwazi ukulandela indlela kaShembe. uShembe uNkulunkulu lokhu wakukhuluma nalokhu wakuyenza ubufakazi ibandla elizofakaza kanjani lama-ZCC umthetho obhalwe engenayisano Edward loBarnabas. Benzele bona kuqela ukuthi inkosi yomhlaba wonke unyazi lezulu sefile. Sengushila ngoba indaba zikaShembe akekho ongazikhona ngoba uLikhanyana uzasho athi ngiphethe ifayili zethu zokuphila engizinikeze ngobaba ngoba uLikhanyana kuthiwa wathunywa amagumbi lamane omhlaba. Kule bantu abangazi ukuthi le nkanyeti leyini ifakile kwathiwa nangiphuma leVikopisi ngithathe le ngithole le nkanyeti leyi kaMcambweni. Kule bantu futhi labanye uthole ukuthi le nkanyeti le mnikazi wale nkanyeti leni ngigqokile nginyazi lezulu. Kunezinkulumo njengoba ngisho ukuthi mina ngiyacela kubafundisi ukuthi mabangangidibanisa naye ngikwazi ukuthi le nto ibuyele ngendlela lengilayelwe ngayo. UMcambweni ukuthandaza nako konke elikubona likwenzekela emhlabeni. Wonke umuntu othandazako uthandaza ngaphansi kwaMcambweni indlela abalahlekisiwe abantu. Umuntu ozonikeza abantu ukuthandaza okuphelele unyazi lezulu njengoba nimbona seyafile, njengoba nibona le nkanyeti inebakhona u5 ngilamagumbi lamane bekuthunywe eLikhanyana. Sekusho ukuthi le nkanyeti